Limun je poznat kao namirnica koja otpušta toksine iz tela, utiče na normalan rad creva, eliminiše višak sluzi iz organizma i ubrzava metabolizam. Pa ne čudi što je jedan od glavnih sastojaka najvećeg broja dijeta. U kombinaciji sa đumbirom koji je također bogat mineralima i vitaminima, višak kilograma nestaje u rekordnom roku. Priprema. Izrendajte oko 5 cm korena đumbira. Ubacite ga u litar vruće vode i kuvajte na laganoj vatri. U tečnost dodajte sok od jednog limuna. Pustite da napitak odstoji i po želji mu dodajte kašiku meda, koji će svoja lekovita svojstva ispoljiti samo ako je tečnost dovoljno ohlađena. Ovaj napitak za mršavljenje od 1 litra je najbolje pripremiti rano ujutro, tako da ga rasporedite i konzumirate u određenim vremenskim intervalima sve do odlaska na spavanje. Bitno je da ostoji neko vreme pre nego što počnete da ga pijete, pa je sasvim u redu da ga pripremite i uveče pred spavanje za sutradan. Važi za najbolji prirodni napitak za mršavljenje, što znači da ne morate brinuti o striktnoj količini i vremenu kada ćete ga konzumirati. Đumbir i med u kalorijama. Kalorije nisu nešto čemu treba da brinete kada konzumirate ove namirnice. 100 g sirovog đumbira sadrži 80 kilokalorija, dok jedna kašičica meda broji svega 40 kilokalorija. Pozitivna svojstva ove kombinacije su daleko moćnije od kalorija koje sadrže, a koje barem u minimalnoj količini svakako morate uneti u organizam. Trebalo bi da se držite pravila koje kaže da je đumbir dovoljno koristan u sasvim malim količinama, pa ga možete koristiti kao dodatak hrani ili u vidu napitka čiju smo vam pripremu objasnili. Nije poželjno da ga konzumirate u bilo kom obliku tokom teških i striktnih dijeta. Ovaj napitak za mršavljenje od đumbira i limuna će najbrže dati efekat uz merenu fizičku aktivnost i relativno zdravu ishranu koja ne mora da podrazumeva prevelika odricanja.